Inshuti bakunzi ba Maxmed TV, aho muri hirya no hino ku isi turabaramukije. Twizere ko mumeze neza cyane, kanda subscribe. Ese wari uzi ko ubunyobwa bushobora gukumira indwara za cancer? Muri kiganiro kandi turakugezaho ibyiza by'ubunyobwa. Urubuga www.nationalpeanutboard.org ruvuga ko ubunyobwa ari igihingwa gishobora kuba gifite inkomoko muri Amerika y'Amajyepfo mu gihugu cya Peru, ariko nta nyandiko ihari igaragaza aho ubunyobwa bwakomotse. Gusa ibitabo byinshi byagiye byandikwa by'ubuzima ndetse n'ibyerekeranye n'ibimera bitunga agatoki ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, ahari ibi bihugu nka Peru ndetse na Brazil, ndetse hari n'imitako ibumbye mu ishusho y'ubunyobwa. Iyo mitako ikaba imaze imyaka irenga 3500. Mu gihugu cya Peru kandi niho hari ubwoko bw'abantu bitwa les Inca mu mwaka w'1500 mbere ya Yezu Kristo. Aba bantu b'aba Inca bakoreshaga ubunyobwa mu mihango itandukanye ijyanye n'amaturo, bakabuhambana n'abantu babo bapfuye kugira ngo bifashe roho zabo. Hari kandi ubwoko bw'abantu bo muri Brazil bavangaga ubunyobwa n'ibigori bagakuramo ibyo kunywa muri iyo myaka. Ku rubuga avantagesante.space bavuga ko ibyiza by'ubunyobwa ari byinshi. Ubunyobwa bushobora kuribwa ari bubisi cyangwa buhiye, kandi bukagira akamaro ku buzima bw'umuntu. Gusa ubunyobwa bubisi nibwo bugira intungamubiri nyinshi ku buzima bw'abantu. Ubunyobwa butuma umutima w'umuntu uhorana ubuzima bwiza, kuko ubunyobwa cyane cyane ububisi bugira ibinure byitwa monoinsaturé, bikaba bifite ubushobozi bwo kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima zitandukanye. Ubunyobwa kandi bwigiramo ibyitwa antioxidant. Ubunyobwa bushobora gukumira indwara ya cancer. Ubunyobwa bubisi bwigiramo vitamine E, kandi iyo vitamine E igira akamaro gakomeye mu kubuza utunyangingo cyangwa se cellule za kanseri gukura. Ubunyobwa bwongerera umubiri ubudahangarwa, kuko proteine n'ubutare bwa cuivre buba mu bunyobwa bifite ubushobozi bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ubunyobwa kandi bufasha mu kugenzura urugero rw'isukari mu mubiri. Ibyo bigafasha mu gukumira indwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri, diabete de type 2. Ubunyobwa bugabanya ingano y'ibinure biri mu mubiri, kuko bwongera ingano y'ibinure byiza bikenewe mu mubiri w'umuntu. Ubunyobwa butuma umuntu agira amagufa akomeye. Ubunyobwa bufasha mu kongerera abagore uburumbuke, kuko bwigiramo ibyitwa folate, kandi iyo folate yongera uburumbuke ku bagore, ikanabafasha mu gihe batwite, ndetse inatuma umwana uri mu nda agira ubuzima bwiza. Ubunyobwa bufasha ubwonko gukora neza, kuko bukungahaye cyane kuri vitamine B ifasha ubwonko kutibagirwa ndetse no gutuma bukora neza. Ku rubuga rwa www.mayoclinic.org bavuga ko nubwo ubunyobwa ari bwiza, ariko hari n'abadakwiye kuburya mu gihe bamenye ko bubagiraho ingaruka runaka. Bimwe mu bimenyetso bishobora kwereka umuntu ko umubiri we udakorana n'ubunyobwa harimo kuba yaburya nyuma igogora rikagenda nabi, bigakurikirwa no kubabara mu nda, guhitwa cyangwa se no kuruka. Hari kandi kuba umuntu yafurutwa cyangwa se akishimagura hafi y'umunwa. Umuntu ashobora no kugira ibicurane bidasanzwe. Ikindi ni uko ashobora kugira ibibazo byo kunanirwa guhumeka n'ibindi. Ubonye urya ubunyobwa ukagira ikibazo, ni byiza kubwihorera, cyangwa se ukaba wagana muganga ukareba nimba hari indi ndwara waba ufite. Mwakoze cyane kubana natwe kuri Maxmed TV. Ngendi Isa Noel Kanijabo.